Ni wirigiro gwakwa murithiria wa Miru TV ntukweku nitite na mbere bwaya iri Alhamisi ya tariki 30 mweri ni 10 mwaka ni 2025 kanko bateweni kirinteta cia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiambiria nteta cia twakariba makamutune wandi akithesio mbunge kiatiganya West ni bas siumirite na kumeneria bunene MCO Mwendeithile nikiraba kwa na batayanirite bunene kiwiti na mbere bakerekeza karaba kwithondekera ndarasa ya kamutune uwete kuma ba muthura ithile na batayanirie kingu na ngo yawe kuringa siasa cia kuromba itike seneta na kinyango ya itike MCA atekomba Adams Muturi wa Thirinja no banganitie ribotie vijana power choa bane akarina turiba kamutune wondi yake thigi shumbe gatigani West baraba chumireje na muthuro komba kwitha kibwithira ndiracha yo bobongo ikiraba ku MC wa kuntu ko Mwendeithile amona ngavana account me Reverend Isaac Mutmanto ethinkia ibethirite pebetanire buru tinerero kato achalire viongozi utebwa bawita kuma president kuma MP kuma governor kuma MCA antubaka batura kuria thina mwankanto ya bongo bawe sisi kwa sisi ya vijana kenda bomba wakandara chaira kenda tumba kuhakikisha anabaweta skuru na anaiba kuluka njireu viongozi kaba bateri koya bakathikira wananchi teweta wachala kiongozi hao akethakia Meru akawana kwenda ite kia seneta akawana kwenda ite anga keko na inyantu babongo bamuchalira otebo babwithiria ngwe batu tutena ndwana muntu kinyoeko anto kaba bwithie ngwe anto barekane achiacha ende mtu wita na akiwa na kwendete kingi na nyakira kingi kire au nthike muremete ba uno muntu twachudurere miaka ithiri ina itete kuthira thai lakini ukiomuria na ate abuthitie manto manene iweta ngari nene ayeta saidie maua ayeta saidie imenti nara akithilunga akiwa na kwenda burabuthiretie antubo lakini bongo itokona thina ira tukulukirite bridge eu anto bagwete anto korokie bana nchoke nkatho no nto ba patroni yetu to muchiri kutoka twe vijana togetha twena nation nja kabisa tokia twatethia anto baba ithatene na kamutune atongoria betu barabaritene ibe bailele barabarera igo connect athwana na githiwandi mbeche ici atengerwe lakini barabara ni areko bwitho ya buthirwo ni 1 kilomita ndene ya iti mbeche ingi cionde ici arirwe ku tukenda kura mweshimu wetu Mutunga ne tafadhali lele barabara. We have to check this government nonto community kuiritaniria nonto bakwithia kuna negligence in this government ana beto betathukuru karumo pange beta thinyaine mbati pana beto aberuge mauro ithangena baitamutha tugurutangwe mwana ko athoma skuru ara inda abangito muruta nonto bondara chai kithirite itayanilwa ikira wati mundene yo muntu whereas kuna barabara yile barabara kuma boka mutune na kuma bo ithata cionthe ciotira mwera endugetha yatania kantu kanini ende kambue mweshimiwa Mwendeithile na mweshimiwa Mutunga pombe kwithira bwetu kwana nthebu baile bone bura ndaracha ikabwithwa ndaracha permanent kiaria muthuro akaribaba wite Mwendeithile na tukite mto theri burukuma baro muthura no te maendeleo mbete kwithira kireta kuntuku Mwendeithile ara ya turira ara ekurubeto akirira methori kalimbene akarira ngundo akarira nara kithio mwanka akawakura na kuma reu utonto aona potutethia kana turigana twana twetu tutirana we atwele Mwendeithile kinyakarira kana onka utembi batu turuwa Mwendeithile mastingo nataka kwa utwetira batu thaitura to na kura araromba seneta araromba yowe no to na kura otebo to mwethire batu mwata to thete mwanka thai no akibarire ikundi mugiro ro komba kwithira kirombete KMP gicumbe gatigani West no mbecha kwithira kithukira tongore bakuntu kuikira witi bethirite betaniria kari racha tu etwikira ina miaka kithomba anto bato meme bagoya bakonoa na mbecha jetu achikwenyangwa nara we have a lot of money ke county government ke national government lakini bato ndara bato ya mbecha maana ile anto 200 times 5000 1 million nyumoete 1 million yefu timburinje so siasa baba ikumutunga
na the county government of Meru tumengora tumanto ethinkia wakuje hapa haraka mara moja batengene babwethi badaracha anto bone okolokera na manto andaracha sio tafadhali ni haki ya anto bako bakithea ibwete geria bwakero andaracha ibwete kiangavana ya haraka ibwete geria mpia kuja hapa mara moja onde na manto mengi akoro kabora mbao chegirie mwe Kiripoti na Meru TV kumatiania Mbetanda Msimuturia Wathirinja. Ibuatana mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia Wathirinja nonto boribotu na njira enkinyaniro na tuta na mbere na Nteto yetu na wesi Kennedy Gitonga hakiaria rentere chiandarene kirindire ya loa kithangari na ureti aremi bairia wita wirigiro nonto ba Cuba factory ya byakura bya ng'ombe netita na mbere wakwa na muri wa December ikambiriria kuthondeka byakura bya ng'ombe kuluki Kennedy Gitonga na tetete ndiri na mutungi yo bekirambe cia mauri ya ndiguru kia aremi banteri mwandiketo wa Nteto Jeff Gituma na kulikithia akiaria na andiki ba Nteto ntere chiandarene rere wandine ya Bogeta ya Bogaiti South Imenti Ken Gitonga ura ni CEO wa Mount Kenya Dairy na ugite mweri jwa December rugikinya kana January bakethira bagukinyania wirane bwao bogwaka factory ya irio ntere cha mitungu nikenda bakethira bakithithia irio bya ng'ombe bya bei nini. Twina project yenderete na mitungu na rimi bwe thiri bakiura ibioria kwa ngwejete kuba explain na kubera ala project ikinyite project yetu ni tita na mbere na iturikanitie kana itaugire project ikethira tayari by December na ngwenda kwa arimi ba rwa Kithangari na rwa arimi bonde ba Meru kithigite na mbere bwega by December and January kithige kethia gitayari kwou tuka emotional kana tugia manka uba muiba kuri kithithangu haraka ere project no tumba gukurukira twitite na mutaratara na itukwatanirite na leaders bonde na itugikinya arimi no bageta kuona progress na tugikinya December manto ya kithi ngwetiga tutijaria kairi na tuketha tutagari ibo kurikana nya president wengwa rire ari Meru na ugira gatu support na milioni 100 mbeji itirari kweja no tweterete lakini ndiawe ichikirikire budget ya mwaka juu so ikakinya anytime na president wanga na ugira nya kija mwaka juu akejira na ukithine agitiga onora ngugikari kwa uteka gwe muchetho twina juu twi serious kirankera arimi agitwe patient ne arankurukia gunite ndiri arwa Kithangari ntere chiandarene na mutungi jo gwikira mbeu cia kubandithia ng'ombe kintu kingi kira twathithia ikinene aja narua itura tupatinite na ndiri ya rwa Kithangari kuba support na mutungi jwa Seximen na botwarikania na kamiti kana tongeria na bacho mubandithia kenda twambiria gukinyiria arimi mbegu iria mono era tukweja na ya Seximen ire kweja na 1400 itwirigirite ng'ombe ikagaruka mono ndene Meru na ikaingia no ntonari twibandithia mwari ni ekubandithwa na 1,100 uria twarikanirie ntuko ya field day na ndi inkwirigira society ingiri tirari kwambiria chikuibangania na inkogwirwa sofa o mweri tukubandithia ngorukia ng'ombe 5,000 kwa hiyo I can tell you kana miaka yengi ijite 5-10 tuketha twina ng'ombe nyingi mono ndene Meru na iria likaingia na tukira kana kira unchiumeti yake ta manager no tongeria ba union iguchwa thoko kana twitha twina thoko ya iria bare bagunikite no tethio bubu batithite gikeno kiao batongeretwe ni George Kinyona wo kuromba giti kia MCA ntereji ni are kinya baeje ne wirane bageta na mbere no rimi bubu bweria batu tutwire turi arimi barwa Kithangari kwina thina ya mbegu narwe tukuretwo mutungi jora tutingiomba kwa fondi kugura nonto no kuona ndiri yetu ni changa ni mwana buru lakini Gitonga kuja gutugwa tanjara nikenda tuona mutungi jou na ng'ombe cietu kubandi twite thwa ciena thina ndaigwa chairman wa ndiri bwana Franklin Mugambi uga kwambiria rujo ng'ombe ikambiria kwa mbegu iria karungama so mbuge ni bwega nonto bo leadership kinya eji ya rwa Kithangari ndiri na ibwega nonto bo manto ya tukwita na mbere kuona bire bwana Gitonga kugucia manto ja kithigie tukiirio ria rwete tisho mono kiri arimi betu kithigie tukire gwa kwa rutererwa mitungu ni kithitwerwo na aru ambai end of December gite latest in January kithikira gikethurwa ki
kamiricitwe na tukethwa tukiona bia kuria no tau ni murimi ara stakaga kana karemerwa buru no ntubo irio bite kumba kuoneka kumbuge bwana CEO ni bwega kairi na ngucokeria nkatho cia mwanya no ntukithikira rira gikabua irio biambiria kuma iria rikongereka na ari mbatethwa bena stress ya kurima ng'ombe na mbere antu betu ba miru bonde ana betu banini ng'ombe tena mwanka uti mtu utirima ng'ombe na ndi mbegu ikweja nzarene aja mutongi jo kweja nzarene rima ng'ombe no ntunaru ogekaira gwathe kuorite mbegu kuma aja ro akithangari ndiri nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na bamwe ba yuthi kuma icio mbunge kia North Imenti ni bameneretie atongoria baraba usukuma kaunti ya Meru kiri rutere ruriani na thirikari haraba wete batuma thirikari ni nontu mutana wo kithure kindike na yitikia munini wa rais ndukimbithi ba wete baeta na mbere kwa tambaru thirikari na kinya ni bauretie atongoria kwa tambaru thirikari nene nikenda bakona wete na mbere mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambi na mwe nacio bamwe bambeumbithi kumaja gicigo bunge kia North Imenti ni bameneretie bamwe batongeria bakwerekeria Meru kiri rutere ruregani na thirikari bakiuga Meru ni imwe ya kaunti iria ciaringirite kura iria nyingi kiregerera guchwa thirikari iji na kagitenega kamwana wao Profesa Kithure Kindiki ari munini wa rais batitikiria kwijia nyomba na barindene bakiuria Gachagua gukinya mpora kwithira Meru ni mberum ya Kindiki thirikari iji itu twacwire na tugucwa thirikari itwetikiririe opposition iratonya thirikari-ine na opposition ye thirikari-ine tikona bati tucwite thirikari tumba gucoka kairi opposition na inkoromba Meru ukenda utonyithiwa opposition ni atongeria betu bara twanenkere ngugi bareta barakinyanga ngugi barauma thirikari-ine na itukumenya thai mpio ne bari ukeje ni kwairwa thirikari batu asure na tutikwenda kuma thirikari-ine tuya kwirwa twetandeje turiuga uju batu si thirikari twasure tatuna thina turenda itithithia maendeleo turenda barabara turenda sibitari turenda tukirwa nduji thirikari twasure ibetire barambiria kuga Kenya na Thrive ndaba tuira thirikari rero ni asia undas lakini ndira thirikari twera twiba masia undas batwe muno Meru tutari thirikari-ine lakini ngucokeria Samuel William Ruto yawe president wetu wa Kenya ntuba kwithirwa nonere mumeru na batere kwithirwa thirikari-ine na arajukia Kithure Kindiki aratwika munini ogwe batu nandi twi thirikari-ine ndene na itwe twi nyomba lakini nkarigara muno ni mumeru ra ugwita wa Munyoro kenda tutonyithio pinsan na batu itu twi nyomba batu atha twithirie nyomba ni ikuturi ukaithia nyomba weku ni yatarira yumba kwithirwa ere au kundiromba batwe tu support ni mwana wetu Kithure Kindiki ura tukona atithirunka Kenya yonde ati watithania wa Kenya akabe kamwe na program cia thirikari monka nandi kona ciambiritie gwita ngugi kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi Ibwa Mutugi Okiambi na mwana kwithira icio mbunge kia Tharaka kiri na atongoria bathure na banene nikitetana na mbere kwangaikani wase witi na mbere icio mbunge kini kitharimi na into kathumba ya mera hendu nikiti nyuma ke kithomo na kinya ki uchumi utua nyuma koni kutumetuko kuumira atongoria babero bari na moroto yo Sincianteri na umwe abo ni Bishop Nicholas Mwathi rawetiketi ati mitaratara ira tumika kanisene no isincie siasa mwandiki wetu wa Nteto Ndagera Waiguna no inacio mwana kwithirwa ngari gicigo munge kia Tharaka ibemumire na kuthura atongoria na kura na bamwe bagukinya mbunge baromba kwithirwa bakinengerwo itemi nene Tharaka nweri mutarini wa icigo munge birabia nyuma kiuthi na mbere na nonto bagitumi giku amwe bantongoria jagi kanisa bakiomba kwithirwa bakiambiria kuthungira siasa nikenda bomba kwithirwa bakiromba kura baterie Mutharaka Bishop Nicholas Mwathi ari umwe atongoria bakanisa barabombite kwithirwa bakigwatithanirie siasa na utongoria bwa kanisa ara ni utandagara wegona mumbete kwithirwa nkithu jetagarire kuruthagia kara na Bishop Mwathi nikenda mba kwithirwa kimberesa bura mutongoria wa kanisa mba kwithirwa gitongoria kanisa mwana kwithirwa ni siasa ni utongoria na nkora utethia ntu ukamwerewa mapema sana
na mutongoria na nkora kuthi kuthukuma na witetie utamwara mapema sana ukego kewo wina mubango wa kuthi kuthukuma utonga witethia ana murungu wewe wakaigwa kiona wana wathi na mirangia nyuma wathi mwambacho aragurirwa wathi Kongo aragurirwa wathi bwa Nigeria wapewa mithega ukathana yathana riri nuntu wathani buti murungu akunengerete wabuyukira njira nyuma na wathi kiria tubakurega nuntu koro yaku tiantu na ti murungu akunengerete nona bora lakini unene bwa kuthuru murungu bora kuona kitu kindiki aramure umasirwe tetie imndera ara ndete inagira oke tuwa ujauri masinga undu mando indo murungu nakoraga Kioria waya kwethera muntu thomerete thioronje nombe kwethera kinengerwa kanya kiri utongoria bwa siasa Bishop Mwathi akiuga bobo mbere twakinya siasa ni twambe toja mantu mangi monde kando siasa sheria ya assembly ya Kadhoa Nara ya county kana ya national government nditigiriti mtu ndio rathurwa mutongoria athiara na athiara thikuthetera tubake sheria yingine yekauga atiri kwina rutha rwa kwaria ruga chombe ira umba kwaria arabunka kuge kamenyekana na ntubo utimu Kenya mungi ataje Kiswahili nege tumekuona mjumbe wa Turkana MP from Turkana MP from Mombasa ukethea kiaria Kiswahili mbunge na speaker Muthikiri na ndelive message yake era kwenda kunenganira na thetera antu bake ukethea bakiaria Waswahili kutoka Mombasa anazungumza Kiswahili pale mbunge na wanasikizwa kwa tureka na tusiasa twatu tutaina maguru yeyo tumba kwa mbunge wewe kitaraka nkaria kana ndigaragarie mutatu ta mujumbe ule to mate ndi mtamurangete magoti bunga tubako wana kanyamwe enutia kwenda kumburi ndi hata ndiete kwaria ndo ana raino hata karano antiara communication ya kwae na speaker na nene barabo ndeturikana nabo akora kunde kutinde uri Kenya na haran kuthi bataye kitaraka ngo ya untaurira Kiswahili kai chungura Bishop Mwathi akiwa kiraye kura kiria tongoria ba siasa akagichiga munge ketharaka ikwaga ngwataniro wamana kwethera barabathure batire na keo kana nkorocho tethia ntu baraka ibo batakumenya na chore bakwa na ino nchiariretwo na no lakini batikure bakujukia mwerekeo wa kupangania siasa ira bwega na bameano akaigwe thirikari-ini na bameano gwakaigwa te thirikari-ini na bega bamenya position ciao ni iriku utende itebigana bila strong wigitike toke wimele na wigitike toke gavana na wigitike senator pakara ukarande guru bamenya gavana au makuna senator makuna tigutharaka turiyuke mbio tuchomba witege twatu tukambiria ndo twakara tukirwaga tukurumanga njuke tukiruthaga nundu warumanga muthomi njuke gavana athureto position ni yake we gure umuthure pengine muyumbe nawe wathurwe MCA tuonerie kiro kurutha nawe gutia nengero mbia chako ya kurutha maendeleo mbechiro rito na chumu chara letera mbini ana bathomerira kana bisi ugo dikeria bwana ndagara kire mantu batharaka atongoria bore ona bakarangi atanukona wathani batharaka tainota tabuthiete bwega kire tangoria batharaka ukati kuthima chaza cia tharaka china tamam because gitonga murugara atirikitie wirira promise tanto batharaka na antu batharaka batamwira tutikuthura kairi na noyo kuthungutha akuthingavana nogwigwa mama Susan athara meankeri auga kathingavana kataya athara mwaka umwe seneta auga kambuye MP nukuona utie mtu rikiritie imbia kwenda kuruthira antu bachakaga at least na kaba kataya kidogo nuntu gataya kwenda kuma na rakariti antu baingi batharaka nithi enda makiri antu batharaka uyu no tumba kugeno kabira bokaria mutharaka nuntu gakwenda kuthama kuma gitini kire kirugamirite tharaka nithi yothe enda maya ukaria mutharaka uyu no atu moige pembeni kidogo tukauga uyu omba kuigwa ene shirire ukaranira na mutharaka giki kiri gicunji getu kia mbere gikoni waya kwithora mutongoria wa kanisa no thongere siasa na komba kwithora kiumaniria mantu mama mairi ro muraithiria tukethora tukenderea na gicunji getu kia mbere na Bishop Nicholas Mwathi rito kambite ndegera waiguna
Na riboti ya Degera Waiguna yetukira katanta kiri nteto cietu ethira wina kaita kakea bitawa Tiri Mbabu.